Zdravo ljudi, ja sam ove sedmice prvi put pravila bosanske hurmašice. Moj suprug ih obožava, a ja sam recept dobila od profila Kalupi za hurmašice. Sve što vam je potrebno je 2 jaja koje ćete dobro umutiti kao za kajganu. Potom dodajte 170 grama šećera. Moram priznati da je meni to malo slatko, pa ću drugi put vjerovatno staviti malo manje šećera. Dodajte 180 ml ulja, 4 kašike brašna i 1 kaškicu praška za pecivo. Nemojte dodavati sve jer onda hurmašice jako narastu. I potom postepeno dodajte brašno. Brašno vam ukupno treba 430 grama i prije toga ga prosijte. Ja sam to na kraju sve miješala rukama, a smjesa vam treba biti ovako mekana. Zatim sam uzela ove kalupe koje sam naručila sa profila Kalupi za hurmašice. Ja sam uzela ove u obliku badema, jako su lijepi. Kalupe trebate nauljiti i 1 ruku možda da malo nauljite kako biste ljepše izvlačili smjesu za hurmašice. Oblikujte, fino pritisnite i redajte u nauljen pleh i nekako gledajte da ih zbijete jednu uz drugu kako vam ne bi previše narasli. Ja sam naravno ove badem hurmašice ukrasila bademima i ostatak smjesi sam napravila u kalupu u obliku bosanskog ćilima. Kada su se hurmašice ispekle, a pekla sam ih u dobro zagrijanoj rerni na 200 stepeni 22 minute, zalila sam ih agdom i ostavila da upijaju nekih sat vremena. Ja vruću agdu stavljam na vruće hurmašice. I to bi bilo to. Hurmašice su ispale jako dobro i nadam se da će sljedeći put biti još bolje. Prijatno!